Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Cinemanije. Cinemanija je video blog u kojem obični ljubitelji filma daju kritike aktuelnim i ne tako aktuelnim filmovima. Prvo ću da se zahvalim curama na ovome divnom intro koju su napravili u dalekom Lisabonu. Nisam ni znao da nas ljudi u Grčkoj gledaju. Grčka, Lisabon u Grčkoj. Nikome to nije smiješno, a nema veze. Ovo je jedna specijalna epizoda, takozvana Cinemanija specijal, u kojem želimo da obilježimo da smo prešli cifru od 400 subscribera na YouTube. Znam, nije to neka velika cifra u odnosu na neke druge, ali eto, mi volimo ovo što radimo, nije bitno koliki smo. Ako nas vi podijelite na Facebooku i tako nam pomognete da malo mi narastemo, onda ćete dobiti ove gljive koje vam služi da se ili da se povećate ili ne znam za što ovaj služi. Ovom prilikom želio bih da spomenem da sam učestvovao u dvije kooperacije sa našim youtuberima. Prva kooperacija je bila sa Krkanom za 63. epizodu njegovog trulog showa Krkanluka. Nije trul show, tako on kaže, ali pogledajte tu epizodu i definitivno se pretplatite na Krkana ako to već niste uradili. Stvarno, pretplatite se pa se onda vratite i nastavite gledati. Druga kooperacija je bio jedan dvosadni live stream sa kolegom i Tech Expozea. Tema tog streama je bila gaming, mada smo dobili još dosta pitanja o filmovima, o snimanju i tako to, na što mi je vrlo bilo drago da dadnem odgovor. Definitivno pogledajte taj stream i pogledajte i pretplatite se na njegov kanal. Tema ove epizode Cinemanije, zamisli, neće biti recenzija filma, nego će biti recenzija serije po prvi put. Dakle, mi želimo da napravimo recenziju o seriji The Walking Dead. Serija The Walking Dead je nastala po istoimenom crtanom romanu iz 2003. godine. Pisac romana je Robert Kirkman, a crtač je bio Tommy Moore. Njega je zamijenio Charlie Adlard nakon 7. epizode. Radnja serije je bazirana na romanu kojeg istinski oslikava kroz radnje. Neki dijelovi i neki likovi su dodani kako bi se ta crtana serija mogla filmatizirati. Serija The Walking Dead je imala premijeru na kanalu AMC 2010. godine. Serija je pobudila veliko interesovanje kod gledaoca i nakon prve sezone, koja je imala samo 6 epizoda, dobijen je kontrakt za drugu i za sada aktuelnu treću sezonu. Tema serije je bazirana na zombijima, odnosno preživljavanju jedne grupice ljudi kroz zombi apokalipsu. Mentalni sklop u vezi zombija je to da mnogi imaju fobije na njih. Zato su jako popularna tema u hororima. Neki najpoznatiji zombi filmova su Brain Dead, Pet Sematary, The Night of the Living Dead, Day of the Dead, The Dawn of the Dead i tako dalje. Pošto su zombi jako popularni, prikazani u bezbroj filmova, bezbroj knjiga, u urbanim sredinama imate jednom godišnje nešto što se zove Zombie Walk, gdje hiljade ljudi se obuče kao zombiji i našminkaju se kao zombiji i idu gradom. Na kraju oni završe u raznoraznim barovima i to se zove bar crawl. Serija je prikazana kroz oči familije koja zajedno sa grupicom survivora nastoji da prežive zombi apokalipsu. Preživjeti do sljedećeg dana je način života u ovoj seriji. Ako se nešto mirno dešava u nekom dijelu neke epizode, to znači da je neka velika opasnost odmah iza ugla. Svaka epizoda te drži u velikoj napetošću i niko ne može ostati ravnodušan jer nikad ne znaš hoće li jedna uloga u ovoj seriji preživjeti do sljedeće epizode. Drama je prikazana kao stvarna drama, iako se radi o zombi apokalipsi. Glumci glume na jednom visokom, vrhunskom nivou. I to je to što čini da se mi vrlo lako identifikujemo sa njima. Scenografija, efekti, maske, kostimi, sve je na jednom vrhunskom nivou i ova serija u mnogim ovim aspektima nadmašuje i najbolje filmove napravljene o zombijima. Serija vam tangira najprimalnije osjećaje straha, a živci vam u nekim dijelovima epizoda budu kao žice na gitari. Seriju je kreirao Frank Darabont, a u glavnim ulogama glume familija Grimes,
Andrew Lincoln kao Rick, Sarah Wayne Callies kao Lori, Chandler Riggs kao Carl Grimes. U ostalim ulogama igraju John Bernthal kao Shane, Jeffrey DeMunn kao Dale, Iron Singleton kao T-Dog, Norman Reedus kao Daryl, Steven Yeun kao Glenn, Lauren Wilson kao Andrea, Danae Yakasai Gurira kao Michonne, Scott Wilson kao Herschel, Laurie Holden kao njegova ćerka Maggie, Melissa McBride kao Carol. Način na koji mi ocjenjivamo filmove je jako teško primijeniti za ocjenu jedne serije. Zato sam imao velikih problema u ovome. Da li da ocjenim epizode pojedinačno ili da ocjenim cjelokupnu seriju, nisam znao šta da odlučim. Na kraju sam odlučio da dam ocjenu jedne cjeline. Tako da ocjena za The Walking Dead je solidnih 97%. Preporučujem seriju svakome. I bolja polovica Cinemanije koja se zgražavala u početku je sada ne može da propusti ni jednu novu epizodu. Tako da ovdje ima jedna odlična drama, odličan horor, odlična akcija i ovu seriju preporučujem svima i djeci od 6 godina. Pozdrav svima i do sljedeće epizode. Ćao!